government should complete this proposal or the cabinet memorandum that will be sent to the cabinet for final approval. Menjur! 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 Kebangi na kaliang jong kaci ngila yakut. Raka sorkar kamla ban penurlang ya kani karai jong imenta kasgi. Ni na kaliang jong Meghalaya SSA School Association ngin penlang kecinggi kebansa history apa state Meghalaya keba ngimpat jirai mena-meno kecinggi keban ngin sepelong. Kumbang meneh ni Haji Singh Rashimrai la biang kasih demonstration la biang kuai agitation ngin penang dak agitation kabompat jujiakot Meghalaya lada ka sorkar kam srap ya kani ka rai kabami menta kasgi nang le na po madan student menjur ya kata Menjur! ngin ang panjat ho menta kani kanong confident kadon secret lang lupa kibalak Lang lupa ibarat keren, mari benar-benar ini renti kumne kumbang ini mentas. Dalam kumne ya telinga ini dan bor balaban kang ini pada sorkar kan penskem ya ke servis kejongar tu. Kabalai, katba minang iPod yang ke sorkar ban pendep hapo ini yar menai kapan trekam. Lalu kasih kebangi lepo yang kacing tua satu government. Namar lasahi yang persang bandai pendek kikam bandai lepo lasahi ban kerke kam. Maksud tu kadai kalau kerke kadai kam. Kemudian lalu kasih bang sorkar kan pedang yang kadai kasiti nangi ni nak kalian jong kas Meghalaya SSA School Association ngin shim pakata arbrai kan kut kan kaum lalu kasih kebangi lepo yang kacing tua. Ya menjur. Menjur! Ya menjur. Menjur! Nangka hapo ini yar nai. Ni na kalian jong na ilam jong Meghalaya SSA School Association ni na approach sa barok ni cabinet minister. Pa andala pai kani ka kam cabinet kita ban ai ya kamu harji menjur joki. Nama wijek joki bagi hapan sini yang ditrek. Ni na approach sa barok ni cabinet minister. Ni penseu ya kasor tingi unoi kaya SSA. Pagin terbat yaki, pakumbang ipa yaki, bangsa yaki norms ki policy, kaner pada kau way ke priority, kebau paiba Meghalaya udon kam. Bak kebaki hapan penbor, ya ke sorkar, ban ai, ya ke menjur. Menjur ya kata? Menjur! Kebalai, ngin sim ya ke appointment, ban ki kendo, kado, ya honorable Chief Minister Usar Conrad K. Sangma ban pensiau yang kani kasor bami menta kasih nak kani karai ke bang isim hapo madan student. Menjur ya kata? Menjur! Nama palo ki with lalu education minister, hadu deputy chief minister, ki officer yang ada kendo labiang. Pasal menta sedai tam nukle jok state but ita idai honorable Deputy Chief Minister Conrad K. Sangma. Honorable Chief Minister Conrad K. Sangma. Hapo ini yang mulai ngin sim appointment bari kendo bari ban pensiau ya kena kasur jong unong ikai SSC. Menjur ya kata? Menjur! Menjur ya kata? Menjur! Kabamut hapo kena mulai kasor karo kahapan trekam ngini na kalian jong association ro ngintai lakajong kakabra. Nginam siyang kilikti ban susyo hayin api yang kata kapora armai ngin mi sama dan tma ban yakun ban penbor ban yo yang kecil menjur kebaik dari ban kani kasor ni karai kebangi isim mentakas. Ya menjur. Menjur! Kini kidong kirai kibangi ngila sim lang menta unanimously hang ni hapo madan student hak ni kacanya. Ina keren perano yalam. Tapo as bokut mang keren dong.